إشراق تيفي برو علمائي ابسطوا فان علمي ربي تأمنوا يجونيس 4 مراتب درجة أفرق أبدي درجة نفرني سيرا جيرين ربي تأمنته ربوبيوما ربي تأمنته ألوهيوما سات تأمنته أسماء وصفات مقام الله تو سات نتأمنته دوغومسو غافاني في خنافرة ولي كبدت تأمنته إيمان خيفيات آججو يو سدين الراتو كوكوي ستغرو فياسي فينتو لكن في زماننا هذا يرو تنيغانا غيستو بليين إسلاما وان غافا درا مشركين در غافا نبي عليه الصلاة والسلام لغوم سوسان اللي أمتا خادوتو جرا دوبا hoggani fi me gaafadhu jaar rabbiin subhanahu wa ta'ala eenyu dachi uume eenyu sami uume dhagayaa keeysan arkaa keeysan خنوجي دلقاتنا قوتو دلقو اين يجي غافدو ربي زنجاني فقل افلا تتقون دوغا يغني في ربي تو بيتني توكچم ما ربي ربوبي ما غيسا كدوغوم ستان تاتن وما غيست إسا قبرو غيست اللي ما ربي صداتني إسا قفن قبر رجيني جان مشركني زبنا خينيا غرو مال جا موام مشركني غافا سني سن دغوم سن لين دغوم سن جچو خوادلغو خن امري غرغلچو خن اركا دغيتي اركا قبو ربي خيسان جانسن ور ربي وجين دلغو جرا خوان نمر رابد خبك جرتو ام خم بيغوتو جرا وانا دادا خنجوتو جرا چبلين اسلام مشركني تويد ربوبيوما غيست اللي شركي يجو ألوهيوما في الراجي ديسيوي وان برا يامچو وان برا غبرو في الراديسيوي وان برا ردرمچو بربادو في الراديسيوي ربوبيوما غيست اللي ورا شركي غرو جيره چوبلين اسلام تويد افريو ولي قبته هندو گومسين ایمان نخ ایمانن توچو jireenya rabbii dhugoomsu qabda rububiyyummaa waa kan rabbii wajji uumu hawarri rabbii wajjin dalaguu dhugoomsu qabda kan rabbii wajjin gabbaramuus hawar rabbii wajjin kadhatamuus haqaan gabbaramaan durii fi ganaa fi dachii samii keeysaas hin jiru jettee dhugoomsu qabda maqaa mallattoo rabbiin fi hin jee akka inni fi hin jeetti dhugoomsu qabda yoo kanan dhugoomsini kanarraa tokko hambifte imaanni kee manan seenoo chobboleeyyan islaama kanaaf imaamu shaafi'i maal jedhe rahimahullahu rabbi isaaf haa tolu aamantu billaahi wa bimaa jaa anillaahi alaa muraadillaahi jedhe aamantu billaahi rabbii kiyyaani dhugoomsee jedhe وبما جاء عن الله والرب الرادو فيس كلام ساتي ساني دوغوم سيجي على مراد الله اقرب بن فدرت اوسوني في فدنا تيني جيجيرچون تاين اوسوني في بكنو قويت في الرادي فني بكنو تاتي قف فرچون تاين اقرب بن فدت يعني اتي دوغوم اتي امانه دوغوم سيجي مال جو بلي اسلام شينكون ربي صفاتلو آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام نبي ربي أني دوغوم سيجي
وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نبي ربي راي دفل دغوم سيجي على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم akka nabiin fedherratti dhugoomsee je obboleeyyan islaamaa amanuun dhugaa jechuun san jechuudha jala deemuun dhugaatii san obboleeyyan islaamaa gaafa kalaamni rabbii fi kalaamni ergaa rabbii akkaataa isaan fedhan irratti ati gaggeessite gaafa san ati nama rabbitti amane taata duuba kanaaf obboleeyyan islaamaa bakkirraa dhufneef ogguunii fi dhabama taate wanni dhufneefiit ibaadaa rabbiiti ibaadaa rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa maal jaa wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun ani namaas jinniidhaas ibaadaatiyyaaf malee hin uumne je duuba obboleeyyan islaamaa eegaanii fi ibaadaa saniif nu uume ibaadaa sanii hoo akkamit goona laata ibaadaan akkitti goonu akkuma rabbii rasuullitti nu ajajetti ibaadaa san goona jechuudha ramadaanuma soomana ammaa soomanne kana rabbi nurraa haa qeebalu akkuma rasuullitti nu ajajetti suumuu liru'yati biqila baatii arguudhaan soomana gizee furtanis biqiluma baatii arguudhaan fura kana keessatti maaltu jira ummata biraatii jira warra adadaa jani nuti warra lakkooysaatii jan nuti lakkooysa qabna lakkooysaanii soommanna rakkooysaanii furraa jaanii falaka jala deeman jechuun obboleeyyan islaamaa akkisan shari'aa miti bid'aadha malee bid'aan shari'aan taatu karaarraa simeeysiti malee nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam maal jee alaykum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين جي خراخي يقبچون سنرت اجراتو خرا خليفه وان کی جعفرین قبچون سنرت اجراتو عدوا عليها بالنواجذ قرين فون الرچن نداجي خراساني حقوق ندوب بلين اسلاما wanni ati ibaadaa gootu ibaadaan tawqiifiyyaadha akka rasuulli dhufee malee akka biraan taatu rabbiin guddaan maal jee subhaanahu wa ta'aalaa wamaa ataakumur rasuulu fakhuzuu wamaa nahaakum anhu fantahuu waan nabiin kiyya isinittiin dhufe waan ergaan kiyya narraa isinif fide waajibinaa isii waa akka waajibaatitti sunnaa isiidhaa akka sunnaadhaatitti fudhadhaa qabadhaati irra dalagadhaa jala deemaa jedhe wamaa nahaakum anhu fantahuu waan inni irraa isinin dhorkes tan haraamis haraaminnaadhaan tan karaatis akka karaatitti irraa dhorkamaadhaa jedhe kanaaf obboleeyyan kiyya ibaadaa hogguunii fi jaan akkaataa nabiin dhufeen malee alayhi salaatu wassalaami akka biraatitti hin taatu akkaataa inni shari'aa godhen malee akka biraatitti hin taatu ayata biraa keessa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jee إن كنتم تحبون الله فاتبعوني جي يا محمد يودو من خرب جالتن تاتن نجل ديم أجيني جين يو نجل ديم تر ربي داي تملي خراب راتي ربي دا كوندن ديسني
obboleeyyan kiyya fedhinnaa lubbuu jala deemuudhaan karaa shari'aa faalleeysuudhaan dhaquu hin dandeenyu jechuudha. maaliin dhayna malee karaa rabbii rasuulaa qabachuudhaan quraana hadiisa dalaguudhaan jannata dhayna jechuudha. obboleeyyan islaamaa warra qabatee jannata dhaqu rabbi nu haa taasisu. ni danda'a qaaliinini ikhlaasa rabbiin nuuf kenne diin kanarratti istiqaamaa nuuf kenne warra irra jiraatee irra du'ee irra kaafamee rabbiin naa jecha dalaydanii jedhu rabbi nu haa taasisu. kanaaf obboleeyyan islaamaa ibaadaa hoguunii fi jaan ibaada jechuun ismun jaami'un likulli maa yuhibbuhu Allah wa yardaa min al-aqwaali wal af'aali zaahiratan wa baatinaa jedha. ibaadaa jechuun maqaa walitti qabataa ta'e kullii waan rabbiin fedhee jaalatu jechaas haa ta'u dalagaas haa ta'u keeysa keetiinis gubbaa keetiinis guutuu isiidhaatiinuu akkaataa shari'aa irra deemuudhaatiitu ibaadaa jedhama obboleeyyan islaamaa. kaatee wauma jireenya keeti kanaaf carraaqqattu yoonii fi haraamirraa ifin tiisuuf ittiin jiraadheetiin ibaadaa rabbii ittiin godhaaf yoo carraaqqattu taate ibaada. liqimsaa liqimsitu yoonii fi liqimseetiin duyda kiyya jabeeysee ibaadaa rabbiitiin godhaa yoonii fi niyyette ibaada. yoonii fi wanni ati dalaydu rabbiif jecha ka dalaydu taate guutuun isii ibaada jechuudha obboleeyyan islaamaa. jireenyi kee guutuun haasawa haasawitu keessatti waan rabbi jaalachiisu qofa yoo ka dubbattu taate dalagaa dalaydu keessatti waan rabbi jaalachiisu qofa ka dubbattu yoo taate gaaf tokko namni taabi'aa tokko dhukkubsatee rahimahullah rabbi isaaf haa tolu caljee garagalee ciisa jee duuba gara gidaara obboleeyyan islaamaa hoggaanii fi ciisu duuba mucaan itti dhufe yaa abbaa kiyya hafuura keetis dhaga'utti hin jiru atis kunoo dhukkuba akkana si jira maaliif cal jettaa yennaanin yaa ilma kiyya bar dubbiin akkasii miti jeen rabbiin guddaa waan jedhu dhageeysee jeen maa yalfidhu min qawlin ilmi namaa tokko jecha tokkolleen dubbatu jecha sawaabaa qixaaxarraa ta'e tokko hin dubbatu barreeysaan bira jiraatu malee ijee ati isaani mokkoraan ammaan si fide kana obsuu dadhabdee alaan al taayoo naan jee oo ijee obboleeyyan islaamaa ilma isaa kanaa deebisee jedhu nuti guyyaa kana keessa jechuma biraatu waa meeqa dubbanna jechuudha zikriin ta'in gadhiifnee wanni nuti haasoynu kadaangaa qabuu fi kadaangaa hin qabne kan yaadannuu fi kan yaadanne hammam takkaa jira jechuudha obboleeyyan islaamaa. kanaaf duuba obboleeyyan islaamaa ibaadaa hogguunii fi jaa wanni ati dalaydu guutuu yoonii fi kan itti niyyattu taate yoonii fi qalbiidhaan kan rabbiif jecha yaada yaaddu taate yoonii fi jecha dubbattu sawaabatti dubbachaadhaa kan dalaydu taate wanni hundinuu ibaada jechuudha obboleeyyan islaamaa. hayaanni islaamaa guutuunu fatanaan guutuunu ibaadaadha taate jechuudha. nabi muhammad maal jedhe alayhi salaatu wassalaami amriin muuminaatu waa ajaa'ibaa jedhe obboleeyyan islaamaa. nama ajaa'ibsiifti jee
وإن أصابته خير يطلتون تكيسة تيني ما ربي نرد انقلاسي طلا جايبا يسرد طلولي فشكر فكان خير الله جي الحمد لله يا ربي غيا خنتنا ناتات جاء خير ما يسافتاتي جي وإن أصابته ضراء يهمتون تكيسة تويته فتنام برا تكيسة دفته أجري ناقة بثواب ناقة نجيه غغي سمالي أبسد بيوان برا غيسان كتوتي ميزانك أبي چوبليين إسلاما خناف إن شاء الله وروان داغيتيس فيد مربين واتاسسو إخلاص از ربي غيسان وفاقاو وأنجن نور ربي بيجتشن ربنا واتاسسو وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشراق TV Puro Ulamai Ibsitu Fana Ilmi